कितें जाणा आयज पळय आयज हे मेगा प्रोजेक्ट येवन आमच्या गांवाचे गांव काबार जाल्ले आसा. आयज आमच्या गांवांत फक्त 80-70 घरां आसा. हे प्रोजेक्ट जर येयले आमच्या गांवांत जर आयज एक अपार्टमेंट कमी 40-50 फ्लॅटां आसता. एक फ्लॅट इंटू 2 कर कितले जाले थंय 200 लोक जाय 100 लोक जाले. अशें जर आमी प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स हाडीत तर आमच्या गांवांत पयलीं उदक मेळना. फर्स्ट ऑफ ऑल गार्बेज व्हडलो वन ऑफ द बीग इश्यू. आयज आमच्या सरकारा कडेन आमचो सादो गार्बेज इश्यू जो हँडल करपाक ना. म्हाका दिसता फुडें आनी कितें हँडल करूं शकतले ते गार्बेज इश्यू हँडल जावपाचो ना. सो तेच म्हणटा हे तरीकेन म्हणटा की आमकां हे मेगा प्रोजेक्ट्स हे आमच्या गांवांत नाका. बिकॉज आमचो गांव आमकां सांबाळपाक जाय. आमकां गांव असो उरपाक जाय. तुम्ही पंचायती कितें सांगलां? पंचायती हांवें म्हाजो व्यू मांडला. आमी ताका पयलीं सांगलें आमकां प्लेग्रावंड जाय, मेगा प्रोजेक्ट्स नाका, बोरवेल्स नाका. बिकॉज आयज हे बोरवेल्स इल्लिगली बोरवेल्स काडून आमची झोरी बिरी सगळी ड्राय जाल्ली आसा. सो तेजे आमी तांकां सांगलेलें आसा. सो हे सगळें आमी आमचो मत मांडलेलें आसा एज अ विलेजर्स म्हणून. अबाउट द MRF इसोरची रेजिडेंट आहाय तेणी थोडे ऑब्जेक्ट केला. म्हळ्यार तांकां आमी सांगिलां की तुमगे proposal कित ऑब्जेक्शन आहाय ती बरो इन दी विथ द सिग्नेचर्स एंड फोन नंबर्स. वी विल टेक द सिग्नेचर्स एंड फोन नंबर्स एंड प्रोड्यूस टू द हाय कोर्ट. बिकॉज हे MRF बांदपाक हायकोर्टाक हे ऑर्डर आहा ईच एंड एवरी पंचायत. लोकांनी ते थोडे मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणले तेजे कितें सांगू शकता? मेगा प्रोजेक्ट लोक नाक म्हणटाय ते आमचे अंडर न्हय. इट इज TCP हू इज पासींग द प्लॅन्स एंड सगळे डिपार्टमेंटां भोंवले म्हणटरी लास्ट ते पंचायतीक येताय. आनी इन केस पंचायत डज नॉट इश्यू देम द लायसन्स दे गो टू द कोर्ट. Now the High Court had instructed all the panchayats to construct an MRF of 150 square meters within their jurisdiction. Our panchayat already has an existing MRF which is of 33 square meters, which is running very well. But because of the increase in the number of residents that are coming up in our area, especially in the Isorsi village, where we have a new subdivision coming up which is almost going to have more than 100 plots, and we felt the panchayat felt that the proposal and the project for the new MRF of 150 square meters should be built in that area to help maintain the garbage management of the newly constructed houses. Now this area also comes under the naval and airfield management. So as part of the airfield management committee, it is our responsibility to ensure that we do not have garbage strewn along the roads, and it is in this endeavor that we decided to put this MRF within that survey numbers 11/45, 46, 47 and 48. Now at today's Gram Sabha, we confirmed to the people who raised these objections that this was a dry garbage shed. Some were under the impression that maybe it would be used for wet waste. The Sarpanch and the Panchayat body confirmed their doubts and said that this was only a dry garbage shed. And we have then, since some of them were still insistent on raising objections, the Panchayat body asked them to give these objections in writing, and our Gram Sabha have then decided that these objections will then be, along with the signatures of all those who are objectioning, and their mobile numbers will be then presented to the High Court.